gràcies a la delegació de la Unió Europea aquí a Barcelona per organitzar aquest acte. Muchas gracias, secretario de Estado, también por acompañarnos en este acto. Presidente del Alcalde de Barcelona, Roberto Viola, de la Comisión Europea. Just let me start in English then. We can do it in English as well. Yes. I happened to be just 1 month ago in Davos. I was invited for a conference in digital economy and how blockchain will change, and it's changing already, our society, our economy. There is actually a recent report from the World Economic Forum saying that humanity faces in the next 10 years, 10-15 years, three great challenges. One is everything which has to do with migrations. Second challenge is climate change, and third challenge is the digital revolution we are living in. And this is only this challenge, this last challenge, is not only a human challenge. I think it's a European challenge. And I'm saying that because everything is becoming digital, society, economy, also the governance. We actually, I think, seeing a new world order coming in. And we're seeing how two different models are emerging in the world. We're seeing the American way, in which everything is technology and data is being governed mainly in a business-oriented way, I would say. We're seeing on the other side of the world the Chinese model, in which I guess technology and data are being governed with another purpose, maybe in a more controlled citizen issue. And I think that Europe has a very important role in this new era, and is to put a third model on the table, which is a model in which technology and data is governed by the citizens, and in which citizens are at the center of this revolution. And I think that this is something very important that we must be aware, in a way in which the race for technology leadership at the global scale between these two models, the US and the Chinese model, I think we must celebrate this digital EU strategy and the Commission's efforts in defining a singular European model where we are not only users but also creators and producers of technology. A digital model compliant with fundamental rights, which in the digital era include digital rights, and strongly supporting a human-centric approach to these technologies, especially in artificial intelligence development. So I'm very happy to say that at least the government of Catalonia is very aligned and compliant with these European values and rules, and with this digital strategy that you approved and you presented just last week. So thank you, Roberto Viola, for leading this area, which we believe is very important and very crucial at this moment. Permeteu-me també unes paraules relatives a l'àmbit més de Catalunya. Evidentment, Catalunya vol ser un país digital. Hem sigut un país industrial, hem estat la fàbrica d'Espanya, sempre m'agrada dir, durant molts anys, al segle passat, serà del motor en aquest àmbit, però ara també volem ser doncs, aquest país, aquest hub, aquest laboratori digital, d'innovació digital, que ens ha de portar, entenc, a l'avantguarda en aquest segle XXI. I això vol dir, evidentment, en primer lloc, tenir en l'àmbit de govern una conselleria que s'ocupi d'aquest àmbit, no podria ser d'altra manera, com també, evidentment, el gobierno del Estado ha aprobado en esta nueva legislatura un ministerio específico en el ámbito de economía y transformación digital. Creo que eso es muy bueno en ese sentido. I en segon lloc, també tenir una estratègia, i això vol dir, nosaltres fa 2 anys que hi treballem, clarament en diferents àmbits d'actuació, el primer en l'àmbit de les infraestructures digitals i per tant un desplegament important en aquest sentit, com mai s'havia fet abans. També des d'una perspectiva de posar el ciutadà al centre, per tant, amb un ciutadà apoderat, format, amb talent en aquesta era digital, per tant, amb programes en aquest àmbit ciutadà. Volem també, evidentment, ser un país, un territori cibersegur, per això hem posat en marxa l'Agència de Ciberseguretat. I, finalment,
un país en el qual la innovació digital sigui el motor d'aquesta nova economia. I això em porta a explicar que hi ha diferents tecnologies que seran determinants en els propers anys, des del 5G a la supercomputació, al blockchain, a la intel·ligència artificial, i hem de tenir programes específics en aquestes tecnologies. El govern de Catalunya, precisament la setmana passada, va aprovar en aquest cas la seva estratègia d'intel·ligència artificial. És una estratègia que implica la creació d'un centre en xarxa per abordar aquest àmbit i on des del govern hi posem 10 milions d'euros per arrencar. I en aquest sentit, Catalunya en aquests moments ja és un dels motors en intel·ligència artificial en el si de l'estat espanyol, representem un 60% d'aquest ecosistema, per tant la nostra idea és acompanyar tot aquest ecosistema de cara als propers anys. En definitiva, per no allargar-me més, I always like to finish my speeches saying that Catalonia, like Europe, will be digital, won't be at all. Thank you.